Work is een plan waarbij we wiskunde-informatica-studenten proberen in te zetten bij bedrijven in de regio. Eigenlijk vinden we dat dat zo'n groot succes is in Duitsland, dat we denken van waarom kunnen we dat in Nederland niet ook doen. Wir machen Matze mit Unternehmen hier und dem dualen Studiengang, weil Unternehmen gerade in Deutschland hier in dieser Region, wo sehr viele IT-Firmen sind, Nachwuchsmangel haben im IT-Bereich. Und dadurch, dass diese Studierenden eben auch Auszubildende sind und damit vertraglich an die Firma gebunden sind, ist es leicht möglich, diese Studierenden, Auszubildenden nach der Ausbildung in der Firma zu halten, indem man sie als Mitarbeiter gewinnt. Als dat klikt tussen student en tussen bedrijf, dan kun je een heel goede ervaringsrelatie opbouwen. Dat betekent niet dat die afgestudeerde dan bij dat bedrijf tot in de eeuwigheid zal blijven. Maar het betekent wel dat op die basis van die vertrouwensrelatie opgedaan in die trainingfase, dat daar een heel goede werkrelatie uit kan voortvloeien. Dieser Lehrplan bei uns ist so organisiert, dass wir in Blöcken unterrichten und dadurch in der Woche gleichzeitig Blöcke frei bleiben für die Arbeit. Das heißt, der Stundenplan ist nicht komplett über die Woche verteilt, sondern wird so geblockt, dass ganze Tage gelehrt wird und dann ganze Tage die Leute in der Firma sind. So können sie über das ganze Jahr auch Projekte in der Firma machen. Wat we dus nu in deze eerste fase van het project willen doen, is op zoek gaan naar wat zijn hier in de regio nou de meest geschikte bedrijven om een soort pilot te draaien met deze opleiding. Hoe is dat voor de Nederlandse markt het meest aantrekkelijk aan te bieden? Als je een MKB-bedrijf bent hier in Zuid-Limburg en je zou willen naar die Duitse markt gaan of naar die Franse markt gaan of andere markten in Europa, dan heb je dus hier in feite studenten, talentvolle jongeren, die dus juist die kennis hebben van dat land. Een jonge Duitse knowledge engineer, die kan heel goed terecht bij een lokaal bedrijf en kan heel nuttig zijn voor dat lokaal bedrijf, omdat hij dus juist die toegang tot die Duitse markt bijvoorbeeld kan vergemakkelijken. Wir betreiben hier also mit diesem Projekt Personalentwicklung. Und genau das haben die Kollegen in Maastricht auch gesehen, dass es auch da ein Gewinn für die Region Südlimburg sein kann, die Personalgewinnung von IT-Fachleuten dadurch zu unterstützen, dass man eben auch solche Verträge macht, dass diese jungen Menschen direkt an Firmen gebunden werden und dann in den Firmen bleiben und eben nicht weggehen.